Iyo tuvuze ibibazo byacu abandi bantu batekereza ko tuba dukabiriza, ariko sibyo. Tubayeho kinyeshyamba. Uyu munsi abaturage bo mu bwoko bw'Abaroma nibo bagize ubwoko bw'Abanyamuke ku mugabane w'Uburayi. Imibare yabo ntizwi neza, ariko bivuga ko babarirwa hagati ya miliyoni 10 na 12. Bakaba bari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, by'umwihariko mu Burayi bw'Uburasirazuba n'ubwo hagati. Abo mu bwoko bw'Abaroma babaho mu buzima bubi cyane bw'ubukene, kuvangurwa, guhezwa, gushyirwa mu kato, ndetse rimwe na rimwe bakanakorerwa ihohoterwa mu bihugu babarizwamo i Burayi. Mu gihugu cy'Ubutaliyani honyine habarurwa bari hagati y'ibihumbi 130 n'ibihumbi 200, kandi hafi kimwe cya kabiri cyabo bafite ubwenegihugu bw'Ubutaliyani. Abari muri icyo gihugu benshi bakomoka muri Romania ndetse n'icyahoze ari Yugoslavia. Abaturage b'Ubutaliyani ntibacira kari rutega abo mu bwoko bw'Abaroma barebera mu ishusho mbi cyane. Nta cyiza babavugaho nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwa 2016 bwakozwe n'ikigo Pew Research Center cy'i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Abataliyani 82% mu babajwe muri ubwo bushakashatsi bagaragaje ko Abaroma ari abantu babi badashobotse bafatwa nk'isoko y'ibibi byose. Ni igipimo kiri hejuru cyane ugereranyije n'uko bafatwa mu bindi bihugu by'Uburayi. Ubwoko bw'Abaroma nibwo bwoko buza ku isonga mu guhezwa no guhabwa akato ku mugabane w'Uburayi. Babaho mu bucucike bukabije mu bizu byashaje, ahantu hatari igikorwaremezo na kimwe cy'iterambere. Nta mazi, nta mashanyarazi, nta muhanda muzima, n'ibindi bibi byinshi birimo no kubura amafunguro. Ubuzima babayeho bwatumye biheba, ku buryo bwabo bemeza ko n'imbwa zibarusha agaciro no kubaho neza kuko zidashobora kubaho mu buzima nk'ubwo babayemo. Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Niyumva nk'uwashyizwe hanze y'isi abandi bantu babamo kubera gusa ko ndi Umuroma. Ni mu gace ka Cyprien muri Bulgaria. Abaroma batuye muri aka gace kimwe n'abandi benshi bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi bakunze guhabwa akato no gusuzugurwa bikabije. Icyorezo cya COVID-19 cyarushijeho gukoma mu nkokora ubuzima bwabo ku buryo bitaborohera kubona amaramuko, kubona amazi meza kuri abo baturage batuye ku mugabane w'Uburayi n'ingorabahizi. Nta mazi tugira, nta mashanyarazi tugira, nta mihanda tugira. Icyo dufite ni umwanda n'isayo gusa. Ni ahantu hajya kungana n'umujyi, hakaba hatuye abantu basaga 25,000. Ni ubucucike bukabije ku buryo bigoye kwiyumvisha uko babayeho. Aba baturage bagaragaza ko bateshejwe agaciro bikabije. Abantu ntibashobora kwirinda. Tuvuge ukeneye nk'imbangukiragutabara, ntabwo yabasha kugera hano. N'imbwa ntiyabasha kubaho muri ubu buzima bugoye. Inzira z'ubwiherero ntizikora, abantu nta bwiherero bafite, barashugunya umwanda w'imisarani yabo hanze. Abatuye muri aka gace banashinjwa kuba barakwirakwije icyorezo cya COVID-19. Bivuze ko nta muntu kuri ubu ushobora kubaha akazi, ku buryo benshi amahirwe ya nyuma bayategereje ku nkunga iyo ari yo yose bahabwa na leta. Abantu hano ntibashobora kubona akazi gahoraho, baba barwana gusa no kubona udufaranga two kugura umugati wabo wa buri munsi. Abana ubusanzwe baryaga ku ishuri, ariko kuri ubu amashuri arafunze kubera icyo cyorezo cya COVID-19. Kuba badafite internet cyangwa irindi koranabuhanga iryo ari ryo ryose, bivuze ko no kwiga bidashoboka kuri bo. Abarimu barashaka ko abana bigira ku ikoranabuhanga, ariko ntibishoboka.
ntibishoboka. Nta telefone afite, nta kindi dupanga, iyo tubonye icyo kurya ubwo tubaho. Guverinoma ya Bulgaria ivuga ko iri gukorana n'abaturage kugira ngo hamenyekane abakeneye ubufasha babuhabwe, haba guhabwa ibiribwa ndetse no gufasha abana gusubira kwiga. Nubwo guverinoma ivuga gutya ariko ibibazo ni uruhuri kuri abo baturage b'Abaroma. Uko imvura iguye ibibazo birushaho kuvuka kuri bo. Nk'uko ubibona hano mu muhanda, nta n'umuhanda uhari mu by'ukuri, ni ikiyaga. Leta ntabwo idufata nk'abaturage. An extra teaching. Reba, utu nitwo turi kuza mu matiyo. Nta mazi dufite, nta mashanyarazi dufite, kandi turabyishyura. Now it's like once or twice. Amazi aza nka rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Banumva mbabaye gusa ko nta mashanyarazi dufite, nta mazi yo kunywa dufite twaguha, biteye agahinda, nawe urabyumva. It's a pity, you know. Birababaje. Niba udafite amazi, wakwikorera isuku gute? Ku rundi ruhande, Abaroma bo mu Butaliyani ibibazo byabo ntibitandukanye cyane n'ibyabo muri Bulgaria. Zanepa Mehmeti w'imyaka 26 yiyumva nk'umutaliyani 100%, ariko yicuza bikomeye kuba yaravukiye mu Butaliyani. Akomoka mu bwoko bw'Abaroma mu Butaliyani, kuri ubu babarirwa mu bihumbi biri hagati y'120 n'180. Uyu mukobwa avuga ko mu bwoko bwabo bafatwa nk'imbwa mu Butaliyani. Mu mwaka wa 2018, Matteo Salvini akiri minisitiri w'umutekano mu Butaliyani yatangaje ibarura ryari rigamije kureba Abaroma bari bo, uko babayeho ndetse n'umubare nyawo w'ababa mu Butaliyani. Uyu muminisitiri yavugaga ko abadafite ibyangombwa bibemerera kuba mu Butaliyani bagomba kwirukanwa, hagasigara abafite ubwenegihugu. Abantu batari bake barimo ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bw'Abaroma bamaganiye kuri iryo barura, bavuga ko ibarura rishingiye ku bwoko rinyuranye n'amategeko y'Ubutaliyani kandi rishobora kongera gutoneka ibikomere by'amateka mabi yabaye mu Butaliyani. Reka twibukiranye gatoya. Umunyagitugu Benito Mussolini w'Umutaliyani ashyiraho amategeko avangura amoko mu mwaka wa 1938, imwe mu ntego yari ugukora ibarura. Icyo gihe Abayahudi bari mu Butaliyani barabaruwe, barafungwa ndetse baza no koherezwa mu nkambi z'Abanazi, birangira benshi bishwe muri gahunda y'umugambi wa jenoside yakorewe Abayahudi. Matteo Salvini agitangaza iby'ibarura ry'Abaroma, hari abahise batekereza ko bishobora kumera nk'uko byagenze ku butegetsi bw'umunyagitugu Benito Mussolini. Gusa ariko nanone kubw'Abataliyani benshi ibarura ry'Abaroma ryaratinze. Mu isoko rya Porta Portese ry'i Roma mu Butaliyani, biragoye kubona umuntu wacira kari rutega abaturage bo mu bwoko bw'Abaroma. Bafatwa nk'abajura ruharwa, ku buryo Matteo Salvini agitangaza iby'iryo barura, benshi mu Butaliyani babyiniye ku rukoma bumva ko guverinoma y'igihugu cyabo igiye kubakiza abo bita abajura ruharwa. Bamwe mu Baroma bo mu Butaliyani ariko bavuga ko badafite andi mahitamo. Giordana Sulemanovic ni umwe muri bo wageze mu Butaliyani avuye muri Bosnia. Uyu mubyeyi w'abana 11 avuga ko bamwe mu Baroma biba kugira ngo babeho. Nta kazi agira katuma beshaho abana be 11. Kubwe ngo iyo udafite akazi, leta nayo ikaba itagira ikigufasha, nta kindi wakora uretse kwiba. Iyo wibye ubikora kugira ngo ubonere umuryango wawe icyo kuwutunga. Uko niko uyu mubyeyi w'abana 11 abyumva. Abaroma bo mu Butaliyani bamaze igice cy'ikinyejana kirenga baba muri icyo gihugu. Ishyirahamwe 21st July Association riharanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bw'Abaroma riri mu yitambitse umugambi wa Matteo Salvini, rigaragaza ko abo bantu badashobora kwirukanwa kuko benshi nta handi bafite bajya. Inkomoko muzi y'Abaroma bivugwa ko iri mu Buhinde, bakaba barageze bwa mbere mu Butaliyani mu kinyejana cya 14, ku buryo benshi bavukiye Roma
bavuga ururimi rw'Iroma kandi batumva impamvu yo kubabarura ngo birukanwe. Bashinja leta n'abandi banyagihugu kuba barabaheje ku byiza by'igihugu, ariko abandi banyagihugu bagashinja Abaroma kwiheza ubwabo kubera imico bamwe bitiye kinyamaswa batoza abana bakiri bato harimo n'ubujura. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Dusubire ubutaha.